Nama saya Syah bin Suhaimi, aka Alif Suhaimi. Saya ride untuk Converse dan Sibling Skateboard. Persiapan saya untuk Converse Street Clash Skate ni, saya dah belajar apa yang saya tak dapat. Saya dah cuba yang terbaik. Saya dah banyak skate park untuk game skate bersama kawan-kawan yang selalu bertempur dalam game skate ni. Saya dah cuba yang terbaik lah. Cerita pasal pencabar terdekat ni saya rasa Asya, Hoya, sebab dia orang banyak trik yang tak dijangka. Kadang-kadang kita main biasa, dia tak buka. Bila dah game skate, macam-macam keluar. Trik favourite saya macam biasa lah, macam ollie, kickflip, tree flip, half cap, full cap. Macam korang lawan dengan saya lah, macam biasa lah. Tapi saya ada satu trik killer, tapi saya tak boleh lagi tahu lah. Kalau anda ingin tahu apa rahsia saya, anda boleh berjumpa saya dan rakan-rakan Converse saya di Sunway Pyramid Converse Street Clash Game of Skate 15 Oktober. Pastikan anda ada di sana.